enemy corner so ade yanda enemy corner so baba so amana obi mbra corner so dey corner be unya hu ne akire be kire ho akompai bona mi hu no na we kai na mo kompai bo anada azori ne ya azori be ebi wa ba Pentecost wa sorry no crash ha ha ya ya wo fa kire ya oh wa she oh man wa she oh we kona ya sorry ya jidie it is well so vaccines no yeah dodo na eji me nyam kwaje ye me no na mko oh okay me next week me wo ye na ho no eye me we kakra e nkeka me but eye me ya se ne opa emu ye odu kakra say the normal wo pani an you feeling and no ebi neja emu ye odu kakra it is say na nyina bewo oh ya bewo the nurses na I say kwa chire ne mu ya ye de okwa ye bisa eji ni we ni nyina anya sai ma ho bi yes said yeah so mutimi bisa enso ntu wo kora ba yesi obri yesi ade no okwa wa 2 days ya say ujai yesi se no munsa ani ebi ntimi ngo na ebi ntimi ngo say wo say ne we didn't say any say obri ben what did the car gravity ene ya me wo about ebi ntimi wo omom ntimi wo say me obi abewo obi won mo aka che ne say on chain 2 days and sana abeha no ni fa no be so na kakra wo ne I asemo adio na be bosumi ye Ghana month wo yeah ye wo bosumi a yetu asi wo no mo e dia ma ye ho se oman a yetimgo no ye hwe aduane ye nchaade a ye hye ye nam nyina ne motimi dia adwumakoi ye dam denden sa ene the daily dispatch day bibia ba fa Ghana month no yeah I think say ye komu a emu ede ebi wa Ghana aduane ben pa na ope me aduane nde o ka ne mebo first fufu oh okay fufu and the rest o say Ghana aduane say obia woni favorite but to me fufu and the rest kokonte abasi wo mpe mama mo awo enu asomete say obi so ka kokonte asempa say your friend kokonte ye kan ye ya betie okay powder ni ye kokonte ye kan we abetie everywhere when you abetie bi na so hu enu so ye ona katekwa na asa awurade yesu kruma no obenyi ache tumu ntwa entwatro no atwa soro no ebi nyame afrɛ katekwa na ye nsu a wasa no uye nsu bebra asa no mane nya pebom kakra obi oba ni nim kwan ye pebom kakra oba ni nim kwan ye kakra azemba katekwa nya pebom ni cheze pebom ni cheze enye nsuo enu na emudu anti ho ne ho emumpi ena ya pebom na radi yesu azemba no sa no se wunye bi te se salmon kakra wom potodwe kakra wom toda kra nya krante afa kakra ka ho enam ye nyusu number ako na wuni mpunam aden mpunam nyina ma bi mremu na chese obisi ma wele nko ho ma wele nko awana fewele ni emre no kwazi ende so wo de ka abetie no ho wadidi pa ansana TZ ko ensu wom adabraka ha de no TZ de mendi bidanti amanfo se ekoyi se wudi ma abudie na abeka ho abudie na adabraka de no wow no won se ye yinam no to ne atwetwam keten ya de wa de no so wow na won se omo ye
gravy kakra bi sauce kakra sa omo sauce no on oni ma dia me pe wom runabout bi ya no mo runabout bi di dem na no dem runabout in there no me mi yi tu for ye made na terms a ye use no ba ko ye ene ma ne ma ni nyina oh okay ne ma ni nyina ne bi ya beba mu esiwa na kasi dispatch ordinary mienu ne ba ye ene wo de wachi yeah ebi mu sese ye kan wachi o seden yu ba wachi ana wadi Chosafe so kan ho okay ana ode gobbe eso kan mo na wo kire senti a ye benya edin wachi no oh okay wachi no eye Hausa kasa yeah na wo se wo Hausa mu no se ye ka chinkafa eye mo okay chinkafa eye mo ana wake nka ye wake wake so eye beans okay eti no nka Hausa mu no nka ye emu any beans chinkafa da wache okay ana wake no ana ye no sade no se asa wo bo kwadwo manu na wo pentem ko manu eni aye no wache chinkafa da wache so be ka wake no so de ya eche se edem eti mu ni beans o Hausa kasamu no emu beans na mo so aye kan nye enkoto ayi eyanum die ni bi wa nsiremu mo no okay siremu mo kokko no ne kane ne ye twaso eno bi wo horo ho a wonu a won say local rice nie emo kokko no ebi no ana Chosafe so die ni nie mamtwa ne tia ni nyina meka northern foods ene Chosafe die no yesi wo Hausa kasamu no se ye ka buro ankasa no Chosafe no utimi de atopo anase buro na eye eti tuo no wo Hausa kasam ye ka tu a kire buro sam ya noa oh okay tuo ni kire buro sam ya noa ana sam ya noa wo den kan say samba wo say buro sam noa no mo de ye eti esamu ya noa ana Safe no be so no yesi nka Hausa mu no uka etuo no Safe ne kire hot oh ade ehye eti tuo Safe say Zafi say Safi kan Safe no ana ede go be the Safi be the Safe go be kire ochina just ochina shi so we are the translations we are watching go be the minister kasa ochina because obi ka say go be aneza agesa ochina and Misha Hausa no sempa asem bi wo hono ma mechanic SC obi ote Hausa bi anwe ye baba bebo the asem ba ye o kire me no o kire me no as one word no say uka na wo do minimu ba form a e won den kire ase oh okay na uka e wo sound a e beba e na kire word no oh okay echi ba ko dia nya okay ye ba ba ko ye ya no chami auzazi idogani bagin shuru eno dia metepa the daily dispatch dia ba ye ka Ghana mantina eti busumi ye womu de e wo se anya bia Ghana nduane na obi asobolo na asapa mema mpaboa na omo ye no wo hu Ghana de no ye voice ni timi ye no ekoye pa ayo awo ba ku bi a guy bi na ye Ghana de ade ekoye pa wa hwe ye hu se ye Ghana de eti nano ase improvement aba niema no ayeye no mu eti se ka se Ghana mant no a yemfa nkai sa niema no omu a eno omutimi twa ntade ena Ghana mema no kra de mo ye ma ne ye fe won sa atare na omu pimpam auto material na odi apam ebi won mo wa hwe ya be ka se ya sheda pam no factory outside baby ne ye de aba eti sa tailor for seamstress ani woni aka mo amo ye mpaboa ni nyina no Ghana manti mo sabasobode improvement na ba ani wo to Ghana mpaboa asempa won fa mfiri kokomlemle ha enkoduru adabraka na ate nati eso nedie ye do mase kakrakra eba asemo obri bacham ni answer so mamfa chronicle ntwaso na chronicle ekutami krata fa toso mame he
so obi de toso mienu mo na araho sembiasi droman kese e won kranza wo bron east mantam mu ene sai wo kire mu a fulani fo mienu akọchiri oba bia akoda twa no fo ano techetecheteche oso okobu nsu abedware atono mo na afrimfram oh araho sem how oba wo ma kwada no fo akoda twa no fo ano teche posi fo kire mu a da no ada na baba wo nsuo bi sutine bi da hɔ na okwakosa bi se ja wodi be use kronketu amune de sutine ya no masa no ya enwa ti wo kire mu ababa wa no butu nsuo no ho a wo sa na mranti beto hye no so ba da kora ketu ahye na chi munyami kri tia koda itu ho na no ma hu sa kola hye na chi ana wa tia kora na firi na chi atofom na o wante na tadi na fuma o so pabam ti enchi wo mo kwa mo dwane oh won mo dwane omo mienu nyira so na ye omo dia baba wa ne dem asampa nsa ne ebe sori no mesra me ka sori ya ba me fan so the Republic Press krata video kanwa heya na araho sembia asensi e won kran ha ne se abrantie bi awon wanya mfinhia aduonu enan won so dia nyambrasa akọchi akoda wanya mfinhia dubaako akoto ne mona frumfram na ye ne kokoto asama wo kan se wo ya se nkodi bewura o hye anko abrantie na mfinhia aduonu mi 22 years akra circuit court ne ne koye na ye frena Amegacha kire mu a woni fo ne judge awote adwamu ruari Christiana kan bisa ne se wo watu akwada mo na me do abegina ha wo si woni fo no se ma me ni fo esanse me ye ya senka me de be hye enso me ye de be ye bia poti nkutu kra be fa akire enka me de be ye rem pia anko na ma me se otumi ka we kire judge no na ma me se mani ma na gina ka se sanse me akire no abusuan fo mo esem bele mo ba dia mo ko pesi 6000 na yes adi am fo ko ama fo tumi nya godo boni everyone me fan sorry Hassan ye be so the Ghanaian Times kratafa miensa hotel bi wo ye mfichire heya oba bi akowu ato hono mo abaya bi akowu ato na unim yesi ye be ma bi na kwaji room ewo hotel ho ana ono jiwie ye na de chi anopa ana hotel for no say ade ache ye na be ma ni free hono mo na oba ne nka ne ho hotel for no so anhwe say bisa say de na akoso achi biewu a omko siese de omko e na be ma no wakum oba ne de ade twitwa ne ho agya na to dem hoko na ni enti ampese review sa story we asempa unim hotel na be ma no call ye no omo anye ni details bia anwan so mama no no ane say okoye no otue ni sika ne ma ne safoa budi de san ya anye ehin na wo free ba ya anye ya nsha identification card bia a real hotel ana de omo ye afiatenge ka wo say omo ho adwiri wo mo omo ko hotel wo no CCTV cameras ya ba ya bi yes wo muni hwi o omo de ne se wo ba no wa beda na wo eti we yi asie no hotel no omo twe omo abam asa mutime twe omo me na se bebre ha busia mo yen fancy na afei mo amoye hotel mo mbo modin se wa for ba mo ba details amre ye je mama the sports